Skopje, glavni od gradna Socijalistička republika Makedonija, so pravom može da se nareče krstosnica na vekovite. Minuvale ovde vremenski epohi, narodi i pleminja, se menuvale kralski kruni i narodni buni, zemljotresi i plameni jazici, seftkajeni vonegovata istorija. Gradot bil urivan i odnovo zidan, i sekogaš bel i poubav, sekogaš želen za sloboda, stražaral nad Vardar, zajedno poubavo utre. Velat star je nad 6000 godini. Nikoj se ušte ne gi raskopal dokraj brdate i dolinite okolo Vardar i ne gi otkril site tajni na site prastari žiteli na ovoj grad, koji stoji na golemi od evroazijski krstopat. Ne može da se odi od jug kon sever ili od sever kon jug na Evropa, a da ne se pomine niz dolinata na Vardar i niz Skopje. Neko je od glavnite patišta kon Azija isto taka mora da pominat niz Skopje. Kako što menuvale vekovite i se menuvale narodite i kulturite, taka ostanuvale brojni kulturno-istorijski spomenici koji gi preživele zemljotresite, požarite i vojenite razornuvanja. Starite i novite spomenici na kulturata taka živeat eden do drug. Po poslednji od golem zemljotres 1963. godina na brdoto Kale je izgraden muzej na sovremenata umetnost, vo koji pokraj postojanata nacionalna postavka se naođat brojni dela na sovremeni svetski slikari koji dojdu ovde podareni kako odraz na svetskata solidarnost so razumaki od grada. Zajedno so rodonačalnicite na sovremenoto makedonsko slikarstvo, Ličenovski, Martinovski, Pandilov i drugi, ovde se naođa delata na golemite imenje na svetskoto slikarstvo, među koji i na velikanot Pablo Picasso. Se mešale vo Skopje vreminje i narodi. Deo od dnevnite spomenici ostanali pokraj site razoruvanja. Živele ovde mnogo odavna nepoznati azijski pleminja. Pota Dardani so svoja kultura i organizacija, ta silnite na sekade prisutni Rimljani go napravile Skopje glaven grad na jedna svoja kolonija so mnogo visok gradski status. Potom Vizantije so svojot kult kon hristijanstvoto i veke pristignatite Sloveni so svojata umetnička prefinetost gradele crkvi i manastiri vo pitomoto vinogorije na Skopje. Se menuvale vo vladenje to moćnata vizantijska država, osudena na propast i umiranje i mladite srednovekovni slovenski državi. Sve je to istorija. Ostanale samo spomenicite i visokite umetnički dostreli na makedonski od fresko slikar i dlaborezec. Religijete bile toliko mudri što shvatile da se se menuva i pominuva na ovoj svet, a samo umetnosta večno traje, kako naslada za ljubopitnoto čovečko oko. Crkvata Sveti Spas so fantastični od oltarski porigal, vdlaben so godini vo drvo podveštite race na makedonskite rezbari, eden od tije spomenici. Religijata i Biblijata se osnova na nivnata prikazna, no biblijskite likovi se zemeni od običnite ludje, što gi opkružuvale vo svakodnevni život. Ovde biblijskata Saloma evo narodna nosija, a umetnicite rezbari, nasproti duhovnite vrednosti na svoje to delo, svoj potpis go napravile so rezbaranje na svojite sosema svetovni likovi. Zato religijski od oltar na Sveti Spas je visoko umetničko dostiganje, zašto ne je samo biblijska legenda, tuko je život pretočen vo prekrasni od dlaborez. Potom došle na ova područje drugi osvojuvači, Turcite muslimani. So meč i krv, so ogan i razornuvačka sila na svoje to osvojuvanje, gazale i urivale. No i nimata religija je nosala vo sebe starata mudrost, deka ostanuvat za pokolenijata samo umetničkite gradbi. I taka ostanale neko od prekrasnite džamiji, amami, karavansaraji.
Останало само она од прекрасното Скопје, што не изгорело во огромниот пожар, со кој австријскиот генерал Пиколомини во 17. век го уништил Скопје до темел, не можејќи војнички да го задржи. Го палеле, уривали, ограбувале овој град со векови разни војски и војсководачи. Но тој жилаво стоел како стражар над Вардар и повторно се раѓал од сите своји пепелишта. Не може еден град сам да се роди. Причина за секое негово повторно раѓање се луѓето, граѓаните на Скопје. Не само што живее со виталност на млада мома, туку својот ритам му го диктира на целиот град старата чаршија на Скопје. Цркви, џамии, анови, амами, безистени, базари, што се нема во оваа чаршија, која го минала својот живот низ вековите. Се е менливо и се поминува. Останува само човекот и неговата неугаслива желба своите соништа да ги досонува и да ги изрази низ уметноста. Сегашноста и минатото говорат за таа желба. Музеите се потврда дека во сите епохи и времиња, во сите култури и кралства, во сите религии и верувања, боговите биле измислици, а човекот бил во центарот на светот. Само тој создавал и само под неговата рака излегувала убавина. Како да оставила секоја епоха печат во лицето на градот. И современоста се разбира е препознатлива. Не може да живее само од спомени и споменици. Впрочем, и денес Скопје е крстопат на значајни патишта. Најгусто исполнетите патишта на денешниот свет, туристичките, неодменливо врват низ Скопје, стариот град со големо добредојде за сите светски патници. Како што Париз ги чека уметниците, Њу Јорк љубителите на дијамантите, Монте Карло љубителите на рулетот, Скопје, градот на крстопати, патници и патеписци, ги чека постојано своите поданици, вечните патници што имаат свое модерно име – туристи. Во тебе сум роден, една дамна пролет, покрај Вардар, еден цветен сончев мај. Скутот јас ти расте, те засака во дете, ми ги дари си од блесок, си од сјај. Од Маđари до Калај, од Карпош па до Сарај, како Гердан ти се... Летните предвечерја на Скопје се најубави делови од денот и сезоната. Тогаш полека се стигнува и од блиското шумовито брдо водно доаѓа толку очекуваната свежина. Тогаш, пред залез на сонцето, се ужива во надалеку познатите македонски кулинарски специјалитети.
Skopje, sudbo moja. Ponekoga što Sve to sunce što dolgo greje ova podneblje, kako da je zarobljenovo bojite, aromate i vkusot na makedonskite vina. Oni je vina što se pijat ladni, osvežuvat votivkite skopskih pečerini, no ja podgrejuvat idejata da ne se odi rano na spijenje. Ima ovaj grad bogat noćen život, pa videjki i onaka čovjek polovina vek gominulovo spijenje, zašto da ne se ostane do docna, bubavite skopski noći. po tebe se šeta iz kozle vlaječajr, a pak podno koji skačuvav za mir. Odev dur do matka, na plaže pokraj treska. Добро утро, драги гости. Ви пожелуваме пријатен престој во нашиот град. Интерната телевизија на Хотел Континентал сака да ве информира за блиската околина на Скопје, која е богата со привлечни туристички содржини. Зимскиот центар Попова шапка е само на 40 километри од Скопје. Dear visitors, good morning. Our best wishes for the pleasant moments and stay in our town. The Hotel Continental's internal television calls your attention of Skopje's surroundings filled with attractive touristic locations. Winter Sports Center Popova Šapka is only 40 kilometers far from Skopje. Popova šapka na samo 50 km od Skopje go osvežava gostinu i zime i lete. Zime, ubav i živ skijački centar, Popova šapka ima nevisoki komforni hoteli vo Jugoslavija, na 1800 metri nadmorska visočina. Kojake se umorite od skijanje to na dolgite prekrasni pateke, kada što snegoc se zadržava duri do april, vo hotel odve čeka bazen za plivanje, za da gi odmorite svojite muskuli i da se opuštite. Ako napatnikot mu je daleko da pobara svežina na Popova šapka, vo toplite letni skopski denovi, može da pomine ubav den na veštačko jezero Matka, vo neposredna blizina na gradot. Skopjani i nivnite gosti od sekoveška penjetog ocenile kako ubavo osvežuvanje vo toplite letni denovi. Samo nekoliko kilometri potom, na istata reka Treska, dlaboko vo nizini od kanjona, ima ušte jedno veštačko jezero, napraveno za dobivanje električne energije. Vo tišinata na ovoj rečen kanjon, kraj bistrite i zeleni vodina Treska, miruva so vekovi stariot manastir Sveti Andreja. Vekovite minale, a manastirot ostanal, kako spomenik na jedno vreme. Njegovite freske govorat za visoki od dostrel i sepil na srednovekovnite makedonski slikari. Ne znajeme da li starite slikarije slušale ova ista muzika ili pak ta so vreme to se menuvala.
Gore, za samo jeden mal rit, drug star i ljubav spomenik. Sveti Pantelejmon vo Nerezi. Carska ostavština, graden so mnogu pari i so golem merak. Zidarite go kažale svojeto, no vnatre, na njegovite zidovi, slikarite go stavile svoj poznat pečat, sakale da ostanat besmrtni za vekovite. I ostanale. Zato što od biblijskite prikezni ličnosti go simnale studenio duhoveno realna večnosta i naslikale obični smrtni ljudje, so site bolki i nadeži, so stradanje i radosti. Gdje slikale svojite bliski, svojite prijatelji i sosedi, može bi i sebe samite. Na ovije besmrtni freski svetecot je čovek i čovekot je svetec. I zato ti je stojat mnogu povisoko i od bogovite, zašto se praveni pomjerka na čovekot. Suncetovo Skopje zajduva topnu za Karpitena matka, kako da potonuva vo kanjonot na rekata Treska. Toga še i najprijetno na ovije padini. Poleka može da se napravi bilans na denot što izminal. Nešto sigurno će se zaboravi, no nešto dolgo će ostane vo sjećavanju to. Toliko dolgo što patnik od namernik, ako patot go nosi povtorno ko novije krajišta, Skopje nema da go odmine. To i što jednaš bil vo ovoj grad, sekogaš saka da mu se vrati.